kuduha umugoroba mwiza twabaye uhereye ku wa kane tukaba tugejeje uyu mugoroba ta carogoye igiterane. Hari igiterane cyoteguzwa wanashaka twakigeramo hakaba ibirogoye. Nigeze kubona hari iwacu dutuye mugiye kimwe tukora igiterane ngo kimare kwinjira hapfa umuntu kandi urupfu rugira imbaraga. Igiterane cyabaye ngombwa ko tukisezerera iminsi yacu itarangiye kubera impamvu nyine. Imana yahagaze mu giterane tukaba tugisoje. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihereza icubahiro ababyeyi bo muri Gerizo des Âmes. Imana ibampera umugisha. Mwatekereje igikorane mugatekereza ko ari twe tuzabana, mwanejeje. Mbonye imirimo mwakoze yo gupamba inzu y'Imana, nta maboko yokora ku nzu y'Imana ngo azasabirize, ntibikunda. Habe Imana yabwiye Zerubabeli na Hagayi ngo mugende mubwire, yabwiye Hagayi na Zekariya ngo mugende mubwire Zerubabeli na Yosuwa umutambyi ngo se niki cyatumye bashika bakubaka amazu yabo ngo na inzu yanje bahungutse ngo bakayibagirwa. Ubabwire ngo baje iconza mpfa nabo nuko baretse inzu yanje, ngo baje ku misozi baje gutema ibiti baze banubakire ngo nzonezerwa. Iyo muhaye mupamba inzu y'Imana, Imana izinezerwa. Babyeyi mwagize neza nibi byose twabonye mwakoze, ibyo mwatugaburiye, aho mwadupangishije, mwagize neza, tumerewe neza. Imana ibampera umugisha. Imana ibampera umugisha ba. Imana iheza umugisha abakozi b'iri torero cyangwa se abashumba b'iri torero hamwe n'abakristo bose. Iminsi maze ngera hano nari ntarurira ngo nje aha hejuru, none niho nuriye mbona imirimo y'amaboko y'Imana. Ndanezerwa ndavuga ngo aba bakozi Imana ntiyoreka kubagirira neza kubera iyi nzu yubatse, iyi nyubakwa imeze gutyo. Imana ndiyoceceka ngo amaboko yabo azasabirize, tibikunda. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Imana yeza umugisha abantu bose bateranye. Theo, Imana ikumpera umugisha. Kandi asandi ko tumenyanye, nje sinari nkuzi ku ma video ariko nari ntarakubona gutya, ariko naranezerewe kukubona. Kandi uriya muvyeyi yavuze ikintu cyari ku mutima waje. Ndatekereza ndavuga ngo se ni gute wokomeza kuzuwagura kugenda uvugira Imana ufite ikibazo kikuremerereye gutya, n'ikindi gihe bozo gutumira impamvu ikaba uburwayi, ugomba gutaha umudamu wawe akize. Amen. Imana ibahereze umugisha mwese. Dusangira ijambo ry'uyu mugoroba dusoza. Narababwiye ko numvise Imana muri iki gikorane ganimba nyine kina mama yari yasenze cyane birya haye avuga. Twamye dusa n'abatibutse ahantu. Buriya rero naratangaye umunezero usaririye umuntu ahaye agenda kure mu myaka uza wiyumanganya, uzagenda wiyumanganya ibintu bimwe ukaza ubyibuza. Nza nibuka igihe kimwe nanezerwa ahantu nari ndi mwivuga butumwa, mfashe mikrofone mpaye mbwiriza, noneho ndanezerwa ngo umare kunezerwa nyine nanjye sinamenye ibyamanutse birya byo mu mwuka. Sinamenye nta muntu nawe utaje, nama nsohoka mu rusengero ndaruzunguruka na mikrofone, ariko icyantangaje ndagaruka nsanga abantu baracyari muri wa mwuka, bamwe ntibamenya ibyabaye. Igitumye mbivuze, Theogene araririmbye aravuga ngo umwihariko wawe Yesu. Amen. Umwihariko wa Yesu ngo nuko yazutse, yahoraga agira gute akora ibitangaza. Nuwo mwihariko Yesu yaragira usumba abandi. Kandi nawe uzuwaranira kugira uwawe umwihariko, ukora icyo abandi bo kwigana gukora kikabananira. Uzukora icyo abandi bazagaragaza kwigana kibananira, kibicawe gusa bazabavuga ngo ni naka wageze ukora ibi. Urumvise evangeliste? Ni ukuri kw'Imana. Dusoma ijambo. Bagwaye mikrofone mama.
nawe Imana igweze umugisha kurasoma neza. Dusome ivyahishuriwe Yohana. Ko turasoma igice cya 3 umurongo wa 14. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'Laodikiya uti uwiyita amen. Wiyita amen. Cabona cyo kwizigirwa kandi c'ukuri. Yego. Inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Aravuga ibi. Ndazi ibikorwa vyawe. Yuko udakonje kandi ntubire. Ico mugakonja canke ukabira. Nuko rero kukura akazuyazi. Udakonje kandi ntubire. Ngira ndakudahwe. Kuko uvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye. Ntumenye yuko ari wowe mutindi wafutanye uri umworo uri impumyi ugenda menya. Yego. Ndakugira inama. Niryo tugiye musuri nyiryo jambo ryo tugiye kuganira. Ryo twatandukaniye nimugoroba. Ndakugira inama. Soma. Ndakugira inama. Ungure kw'inzahabu yakuwemwo imyanda n'umuriro. Yakuwe iki? Imyanda n'umuriro. Ariko komeza ma. Ubone kuba umutunzi. Ungure ko n'impuzu zera ubone kwambara. Isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare. Kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso kugira ngo ubone guhumuka. Rekera aho ngaho. Amen. Amen. Murengeze ibiganza. Semeni haleluya. Abakeneye kwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana buriya ni ryiza. Gusa nyine umutazagenda akunda aho yahongokeye. Abasenzi nabo azayumva gusenga ni kwiza. Muririmbyi akumva kuririmba ni kwiza. Abandi bakora iyi mirimo nabo bakumva ni byiza. Jewe nkunda ijambo. Kituma nkunda ijambo niryo ryangiza uyu ndiwe. Uyu mubona ni ijambo iri ry'Imana. Kandi Imana Theogene azaririmba ngo ntirobanura ku butoni. Ngo ahubwo ugira gute haryo. Uyubaha iramwemera. Yarangiza ikakwemeza n'abandi bakakwemera. Bwanje bwa mbere ndara ahantu hahenze ni kubw'ijambo. Kaho mpaye ndara ndabizi ko ahaye hishurwa amafaranga kubera ijambo kandi atava umufuka waje. Muririmbyi yaravuze ngo ametutoa mbali. Huyu Yesu ametutoa mbali. Ngira ibintu ndantekereza ndabaganiriye akanya gatoya bikantangaza. Niyo mbona ndimo ndurira amamodokari nkayururuka nkurira yandi ngo nikoreye ubutumwa bwa Yesu Kristo. Abagabo bagaterana, abavyeyi bagaterana bagategura bije bakavuga ngo uzaba uhagarariye igikorano ngo ni jewe. Kavuga ngo Imana wanciye iki? Ako gaciro sinogatesha ubusa. Nico gituma mubona nzunguruka byenda mukagira ngo ni nko kuba inzererezi n'umuruho twahawe. Tworyama ntitwogira amahoro. Jewe Imana yigeze kumbwira ngo nzokurusha. Aya matwi yanje arayumva irambwira ngo nzokugira indushi y'ubutumwa bwiza. Zenda abatagira uwo mutwaro bakagira ngo nukugenda gusa. Ntibiba byorosha. Ntiwobikingirana, ntiwobiryamira ngo bikunde. Ninga kurya rusake itoceceka amasaha yageze yo kubika. Tivzokunda. Habe nubwo woba wayifashe ukayishira mu gitunga. Uzahumva kwigikubitiramwe amababa ikabika. Kubera amasaha yarageze. Tibikunda ko twobufata kubera ko ari umutwaro ngo tuburyamire. Amen. Yohana ari kukarwa ka Patimo afite ubutumwa Kristo yari yaravuze ngo wewe ntuzapfa uracyafite byinshi unkorera. Ega Yesu ni mwiza. Tiwopfa Imana igifite ico yakufuzeho ntibikunda. Wo kwinjira mu modokari gakora impanuka abantu bagashira ugasigara ukabyuka.
iyi nzu yohanuka abantu benshi bagapfa wowe ugasohoka kubera ko ntiwopfa utaragera ku cyo Imana yavuze. Ntiyapfuye niko twavuze ngo arangize abishuti ya Yesu bagirana ubushuti na Yesu. Yesu amugira intumwa yo kumukorera, yo kumushyikiriza message Joseph. Ese uracyari wa wundi wese? Tukaveyo inyuma ni habi, nta n'ikiza kihaba. Ukuye ahantu nasanze umunezero wose ko ari muri Yesu. Muri bimwe yaravuze ngo jewe nahisemo gukurikira Yesu kuko yandutiye byose mu buzima. Amina, yandutiye byose mu buzima. Ngo arangiza aryamye ku kwa Batimo, ngo arahishurirwa, twarabivuze. Ahishurirwa Yesu, sinamubabwiye imyanya yabaye mike, ngo ariko yabaye nk'umwitegereza ahagaze hagati y'ibitereko 7 by'amatabaza, ngo abona umutwe we wera nka sheregi cyangwa ngo ubwoya bw'intama. Zavugaga ko Yesu ari wa milele na milele, n'uwiteka n'iteka. Ngo agira gutya, ngo arangiza mu maso he ngo ko haratera ibishashi by'umuriro. Ese ibyo murabyumva? Umucanwa uhaye ure kuri bishashi. Ngo byasobanuraga kuko ijisho rya Yesu ritagomba kwerekwa, ryo ryonyine rizari kwinjira rikabona ibiriri indani muri wewe. Ngo amwitegereza abona yambaye igishura cyera, ngo akenyeje umushumi w'inzahabu. Ngo byasobanuraga ko Yesu ari umutambyi kandi ari umwami, kuko abatambyi nibo bambaraga igishura cyera bakagira umushumi bawukenyeza. Andicyo cyatumye umuririmbyi avuga ngo mwijura imbere y'Imana ngirayo umuntu uzumvugira, ngo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Ngo amara aranezeza aravuga ngo mpamya yuko izina ryanje ryanditse ku mutima we. Reka mbabwire igitangaza, mwavuga ngo Bwana sifiwe. Umutambyi mukuru iyo yashaka kwinjira ahera hahera, ajana ibyaha by'Abisiraheli rimwe ku mwaka, ngo yageze abanza akitambira igitambo ubwiwe. Yaje kwinjira aca muri wa mwenda wo kingiriza agahera hahera, ngo akazana amaraso y'igitambo Abisiraheli batanze akagishira mu gakopo. Yarangiza ngo akambara ikanzu, akayambaraho efodi yageze imara nkatujya tujire utumuza mwambara imbere y'amakoti, ariko akakambara inyuma ya rya kanzu. Aha ku bitugu ngo akaba karaka kanditseho amazina 6 y'Abisiraheli. Ibibindi bitugu akaba karaka kandi kanditseho amazina y'Abisiraheli 6, yari imiryango 12. Yamara kinjira kuri ya ntebe y'ihongerero, ngo akamisha urutoki yakojeje mu maraso 7, akazavuga ngo Mana nikoreye ibyaha bya Reubeni, Mana nikoreye ibyaha byo mwa Manase, Mana nikoreye ibyaha byo mwa Efurahimu, Mana nikoreye ibyaha byo mwa Yuda. Naho izina ryacu twebwe Yesu amaze kuza, amaze gukuraho umurimo w'ubutambyi, ngo afata amazina yacu ayandika ku mutima we, ngo amara aragenda ahagarara imbere y'Imana. Weze Yesu wacu icyubahiro. Haleluya! Icyo cyatumye umuririmbyi avuga ngo mwijura imbere y'Imana ngo ngirayo umuntu uzumvugira, ngo kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanje ngo ryanditse ku mutima we, twanditse ku mutima wa Yesu. Ayi data wera w'Imana, amazina yacu twanditse ku mitima ya Yesu. Ngo buri munsi azahagarara imbere y'Imana akavuga ngo senga yumva yaraye acumuye Mana, ngo musabiye imbabazi. Haleluya! Imana icyubahiro. Haleluya! Haleluya!
izina ryanje riri ku mutima ubwo avugira nta mwanzi wamunirukana. ngo arangiza ngo amwitegereje, Yohana haye amwitegereza ngo abona ibirenge bye n'imirundi ye ngo bimeze nka kurya kumuringa watunganirijwe mu ruganda, ngo bisobanura ngo nugukomera kwa Yesu, nugukomera kwa Yesu. ngo abona haye asura amatorero bijya bitereko by'amatabaza 7 ngo niyo matorero 7 yo muri Aziya Yohana yarahaye yero. ngo aramuhindukiye ngo abona afashe inyenyeri 7 mu kuboko ari bo bungeri baya amatorero, nukuvuga ko abungeri b'amatorero ngo baba mu kuboko kwa Yesu. Beze sicyubahiro. Haleluya. Abungeri b'amatorero Yesu azabagendana mu biganza byabo. Yohana mwene Zebedayo yareretswe ye n'ukuri kw'Imana. Yohana mwene Zebedayo ariko azikwere ayo ni mumumbera amashariko. Yohana mwene Zebedayo ako ndamukundi aba yarakihaba no shaki no gerageje nkamugabirika n'ukuri kw'Imana kubera urukundo mukunda no mugabirika akaba umuhanyi waje. Yohana mwene Zebedayo niwe wenyine wavuze ngo mbere na mbere hariho jambo, abandi ngo bahaye babona Yesu nk'intare, abandi ngo bakamubona ari umukozi w'umuhanga, abandi bakamubona ari umwana w'umuntu ngo waterera ijisho ryo kwerekwa, ariko yarazi kwerekwa mwene Zebedayo. Aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi uwo jambo yabaye Imana, ngo muzaremwe zose yeye ni fundi stadi, ngo Imana yari kwirema Yesu yarahari, ngo akamuona kwa umbali. Ni mwiza Yesu we, ni mwiza Yesu, ni mwiza Yesu, Yesu we, ni mwiza Yesu. Haleluya, haleluya. Twaravuze ngo Yohana mubonye atyo ngo yikubita hasi ameze nk'uwereye, ngo araza mukoza ikiganza aramubwira ngo Yohana we humura, ngo ndi uwa mbere ndi n'umperuka, ngo nari narapfuye, ngo ari ku rupfu ntirwigeze rufatira ikuzimu, ku munsi wa gatatu ngo ndazuka, ngo zuka n'itorero, none ngo dore ndi muzima, ngo singipfa, Yesu wacu ni muzima. Twese si cyubahiro. Haleluya, haleluya. Ngo ndi muzima. Ndakwifuriza ko uyu mugoroba utahana Yesu muzima. Amen. Tujane Yesu mupfu. Amen. Tujane Yesu umuraba. Uyu mugoroba ubugingo bwawe buhembuke. Yesu abukoresha. Amen. Yesu akoresha ubugingo bwawe. Amen. Yesu akoresha ubuzima bwawe. Amen. 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 Barangiza aramubwira ngo ngiye kuguha message. Yamuhaye message y'amatorero 7 ngo agere kuri Laodikiya, arayibwira ngo uyibwire ngo umugabo wiyita Amen ari we jewe. Yesu ngo niwe Amen, niwe sinyatire ya nyuma ku buzima, niwe uzushiraho kashe ya nyuma ku buzima bw'umuntu. Panda bya bindi muri muguti ngo umugabo wo guhamya, ngo wo gukirana, ngo inkomoko y'Imana yari niwe susa, niwe byose bikomokamo. Ngo aravuga aya magambo, nzi imirimo yawe, ngo yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari uzi, ubwo udakonje kandi ntubire, ngo ngiye kukuruka. Ayo magambo twarayaganiriye cyane, tuvuga imirimo yo mu bukonje. Itorero riri mu bukonje twarivuzemo amagambo 6. Ndatambutse mu gitondo tuvuga itorero riri mu bushuye, twarivuzemo amagambo 3, asigara 3 sinavuga. Dusezeranire kuri iri jambo. Araribwira ngo uri mu kwiyitangura umukire, kuko twavuze ngo Laodikiya yari ikize mu magambo 3. Twavuze ko bacuruzaga, bari bagira inganda zikora imyenda, bari bagira ibitaro bihenze byavuraga amaso, bama bavyimba baravuga ngo barakize, mambo ya dini wakatupa, ariko ngo ntibasohoka.
noneho bakirirwa muri ibyo mu maibada yabo, ngo bakaza abaramya bakaramya, ariko mambo ya kiroho yalikuwa yamekwisha kutoka, nta mwuka ukibabamo, basigara muri luwe, nta mwuka pembaranga. Twageza turirimba ngo banambalanga batagabona Yesu, banambalanga batagabona Yesu, imparanga. Abandi baragenda basigara ku izina ngo ni abasenzi, ngo ndetse bari mukubita ngo ni banabi bawapi babongobongo, babivuyemo bisigariye mu iterambere. Iby'umwuka byabaye amakuru. Wanasifiwe, haleluya. abavuga butumwa babigize imyuga, yamara nko gusoma Bibiliya bamwe bikubise ku dushuri, abandi baracukumbuye, abandi bamwe ntibakinavuga Bibiliya, asigaye yamugenda akazadendekanya utugambo tw'ubwenge two gusetsa abantu gusa, akugenda yungikanya utuntu. Bibiliya irihagije, nta komante, irihagije ni ijambo ry'Imana. Iyo ugisomye n'ukuri kw'Imana, jewe nza nisoma kumva ibitegenge, amosozi arakorotse, kumva Imana. Ariko abahungu ubu nyine akarama yicuranyura, bamara ngo numuvuga butumwa ngo arabiziyeme, ngo ngubwo ari mu gushita gusaga akunganya tugambo ngo agasetsa amateraniro, ngo numuvuga butumwa. Genda urebe. Ni nacyo gituma amatorero asigaye yaragiye mu bukonje. Haleluya! Dikia ngo basigara kwizina nkanyihasha, wabyaye abana barapfa, ngo bamare gupfa basigara bamwita nyihasha, nawe bakamuhenda akaryitaba. Bamamagara ngo nyihasha cyangwa muhasha, abana barapfuye ngo karame, ntakigira abana kurya si ukumubesha abana. Laodikia ngo basigara ku kintu cyo kuja kumasika Imana ibwira Yesu ngo ko ndababona. Bari barigeze kuba mu bushyuhe, ariko ubu nyine bageze mu bukonje kubera amafaranga bagiyemo. Rangiza iramubwira ngo babwire ngo muri mu kwiyita ko muri abakire, ngo ndetse mutuze, ngo mwaranatunganiwe, ngo mutazi ko muri abakene, ngo ndetse muri n'abatindi. Icyo gitabo sinamenye cyamvuze ukuntu kumwe kwiza, ngahe soma ku 18 nuve. Verse ya 18. Kuko ndashoje tuje gutarama. Mwebwe ndi mwamumva igitaramo. Ibihiwa. Murashaka kunshira mu ideni, mugabo umwe yigeze kumbwira ngo ujanye ideni wa mugabo we ngo uzogaruka. Sinanasubiyeyo. Ngasoma. Ni kuri 17 havuga ngo ngo kuko uvuga ngo ndi mukire ndatubonse kandi ntaco nkenye. Ntaco nkenye. Ntumenye ko wewe tindi wafutanye uri umworo. Nako naza shaka uri umworo. Uwasohoka ukabona ufite inzu yawe ya kadastre, ufite imodokari, ufite ibindi, ukamugara mukavuga ngo nije mukungangaha ntaco nkenye. Arababwira ngo babwire ngo naba barafutaye, ngo kandi ni naburu. Ngo uri impumyi ugenda menya. Ugenda menya. Amenya. Ugenda utambaye. Ariko uri impumyi ugenda utambaye. Kandi wayibona ufite kadasitire n'amafaranga n'ibiki. Ariko mu mwuka urambukiwe. Ndetse cyubahiro. Haleluya! Haleluya! Meme masekea nimetosheka. Gira rero ngwibe inzahabu nziza ije ku isoko mpuzamahanga. Hari abayicukuye mu butaka, izana n'ubutaka, barangiza bakabanza bakaja kuyitwika, igaca mu muriro, igasigamo amavumbi. Yamara gusigamo amavumbi, ikabona kuvamo ari inzahabu nziza, ihaye ikayangana, ikabona kuja ku isoko mpuzamahanga. Itorero riri mu mwuka, ikiza gituma ari itorero ryiza. Nishaka mvuga umukristo, ikiza gituma aba umukristo mwiza uhenze, amahanga yose avumerera, acurishwa ibigeragezo.
Bwana sifiwe Yosefu. Kugira ngo ube umusenzi mwiza, kugira ngo ube umuririmbyi mwiza, kugira ngo ube umukozi mwiza, uruganda ruza ruducura kugira ngo tube abakozi bahenze n'ibigeragezo. Ariko abakirisitu benshi bari mu kumara guhura nabyo bakabitonganiramo, amazimwe akaba ngo ni banaka. Nta banaka kuracurwa uri mu ruganda. Siko muranyumvise? Muza amukirisitu ntazaja mu mazimwe ngo banyanaka ngo ngumenga ngo nibo bangiriye abana gutya, ngo cyangwa niwe wangiriye umudamu gutya, ngo cyangwa niwe wangiriye umugabo gutya. Uri mu ruganda kugira ngo ubinzahabu nziza, kuraca mu ruganda ugacurwa, uzobone kuja ku isoko mpuzamahanga, amahanga kumenya. Amen, haleluya. Nubundi jewe nzambabwira ngo jewe ntangazwa n'umusenzi usenga akamara imyaka 10, wamubwira ngo mbwira ushuhuda y'ibigeragezo wahuye nabyo, ngo ntabyo. Jewe nzanamamubwira ngo nturi umusenzi, uri wa rusenzi. Umuririmbyi akaririmba imyaka 10-15, yewe wompa ushuhuda y'urugamba rumwe watsinze rw'ubu buririmbyi, ati ntabyo nje ndanja kuri podium gusa nkaririmba nkururuka. Nturi umuririmbyi, uyeye nturi umuririmbyi, umeze nka Laodikiyo. Ngo umuyobozi, ariko abayobozi none nta muyobozi utagira inkovu z'uyu murimo. Ntawe umuyobozi mwiza agenda n'inkovu yarahiye yarashize kubera uyu murimo. Ni ibisenzegeri barashize ariko bagashinyiriza. Umvise evangelist, nimba ukigendera ku butumwa butarageragezwa, uzikontorora uvuga ngo sikunda umuvuga butumwa nyabaki. Jewe utarahura na kimwe kimbanza ngo kinyeganyeze kiza kimpuza n'ibikuta, ugera uraruhaye urira. Haleluya, haleluya. Abandi bamwe akabavuga ngo nje no bivamo ngo barenda kunica abandi. Uri mu kuracurwa kugira ngo ubinzahabu. Ibigeragezo k'ibizabozeo no muri bya bihe by'abakurambere, nyamara hagiye haboneka abagabo barize kwizera. Rekera aho dusome cyane, dusomere Yobu 23 no kwicumi. Yobu 23 no kwicumi. Yobu 23 no kwicumi. Yego. Yamara yirazi inzira ncamwo, niyamara kumvugutira nzovamwo meze nk'inzahabu. Niho nako niyamara kugira gute? Niyamara kumvugutira nzovamwo meze nk'inzahabu. Reka tubazanye tubanze twumva uwo musemo twese. Iki kikuvugutira Imana, uko bamwe bogira ngo ni shitani. Kandi ganaho abakristo basigaye baramugariye. Nta shitani zitugerageza, shitani zitwosha kugira ngo dukore icyaha tuve mu buntu bwayo. Ariko ibigeragezo Imana izibitunyuzamo atari kugira ngo tubigwemo, ari kugira ngo tuvemo turi inzahabu yatunganijwe. Dufata amavumbi yose tuza tuyamburira mu bigeragezo. Timuruzi ikigeragezo, mbanze mbitondere. Ikigeragezo ninga kurya umunyeshuri azayiga umwaka waje kurangiza bakamuha ikibazo cyo kugira ngo amenye abone gupanda class. Nawe kugira ngo uve mu rwego rumwe rwo gukizwa uje mu rundi, ikiza kituzamura ni ibigeragezo. Uzugenda ukageragezwa, watsinda kimwe ukazamuka, watsinda ikindi ukazamuka, ukarangiza primaire, watsinda ikindi ukarangiza secondaire, watsinda ikindi ukarangiza kaminuza, watsinda ikindi ukaruhuka ukarangiza ugafata doctora mu bigeragezo. Bakaza bavuga ngo naka uriya mu mama ni umumama wa Kristo, ariko muzi nzira yaciyemo ageragezwa ariko akihangana kanesha. Yo baravuze ngo nimara Imana nimara kungerageza, muvuge ngo Bwana sifiwe. Haleluya. Nimara kungerageza nzava mumeze nk'inzahabu.
umubiri urarwara yobu ntiyaretse Imana urarwara nuko data we umubiri urarwara zakwihangana yobu ntiyaretse Imana ye nimubwire Imana icyubahiro. haleluya. Umunsi umwe Yobu yahuye n'ibigeragezo nka bingahe. Icya mbere cyamakiza cyamakimara amatungo, intama, indogobe, ingamiya, umwanya mutoya ngo umuriro watwitse, abasebeya baje, abakarudaya baje ngo bisutse muri ayo matungo, imbitsi ziraza zibwira Yobu ngo ya matungo yawe yose muri aka kanya ararangiye. Yobu atukungukuga ndi mu kigeragezo ko ndacurwa. Izo ngo zisohoke, iyindi yama yinjira Yosefu we ngo babana bawe 10 bahari mu birori, ngo inzu ya mukuru wabo umuyaga uraza urayikubita ngo yose imugwaho. Yobu ati noneho iyo turi mu bigeragezo intwaro tuza turwanisha na amashimwe. Aragenda afukama imbere y'Imana ngo atega amaboko aravuga ngo Mana ni wewe wari warabimpaye ngo none urabyisubije ngo izina ry'Imana ngo nirikomeze rihabwe icyubahiro. Twese Imana yacu icyubahiro ba. Haleluya. Turi mu kwamisha mu mazimu. Abakirisitu bakizimura ngo umwana yararwaye ngo baramuroze, umugore yararwaye ngo yararozwe, umugabo yarwara ngo yararozwe. Niyo bakucyumweru ngo nimushiriremo namaraje gusoma Zaburi yindi batubwiye yo gutukana, kandi nta muntu Zaburi zo gutukana barazizi. Yo baravuga ngo Uwiteka niwe wari warabimpaye ngo none Uwiteka arabyisubije ngo ikiza gitsinda bene uru rugamba ngo nukuzamura amaboko tukavuga ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Cha Satani ngo cyamakishigitwa tinazagira ngo ndamukomesheje ariko aransinze ngo bucararwara evangeli ibikomere ngo bihera bikazabishika arishima ngo intoki ziraruha azana urujo sena niko baza barwitaye atora urujo ngo ararusatura abaruzi ruzarutyara ruzarubaga yakuba gutya urugete rw'amaraso ku mubiri ngo ririri araruha ngo yicara mu ivu amera nka kurya kwa kabwa karwaye urushita abatunza akabwa. Iyo karwaye urushita neza usanga akicaye mu ivu gahaye makubitagura kazakara ngo ariko yo bakavuga ngo ko ndacurwa. Nzantekeza ngo none yazaririmba ngo vugutira kandocho ikambazi vemo umuri chuma chawe uhorumo. Twese Imana icyubahiro. Haleluya. Umugore ngo araza aramubwira ngo reka nkugire inama sheri, bati niyi, bati tukiyo Mana yaguteje ibi byago giri kwici nanone kunige wapfuye. Yo baravuga ngo noneho ndatangaye ko ndaje kuburuza haba urwiza na ukambwira ngo nintuka Imana. Aravuga ngo se wa mugore ngo se mu kuboko kw'Imana twokwemera guhabwa ibyiza gusa ngo naho ibibi bikazahabwa abandi ninde ubikwiriye. Arasura aravuga ngo izina ry'Imana ngo rikomeze rihabwe icyubahiro. Muzamwiga gushima Imana mu byiza no mu bibi. Tugume mwiki harya mwihema ryo gushima sikuzuririmba da wibwira ni witinya Goliyati. Witinya Goliyati uri imbere yawe mu bibi no mu byiza guma mwihema ryo gushima. Witinya Goliyati uri imbere yawe mu bibi no mu byiza guma mwihema ryo gushima. Ibyo byose bimaze gukubita Yobu
aravuga ngo Imana nimara kungerageza, s'il vous plaît, nimunumvira ko gakouple, nimara kungerageza zavamo ndize gute, ngo meze nk'inzahabu, inzahabu nziza yatunganirijwe mu ruganda, uruganda rw'abakristo tuzadutunganirizwa mu bigeragezo. Amen, amen. nimwe tuzaducurirwa, nimwe tuzatuvamo turi abagabo beza n'abagore beza bahenze ku isi, isi yose ikadutekerezaho, ikiza kituzamura n'ibigeragezo. Bwana asifiwe, haleluya. Tusomere Petero wa mbere, de ferme, soma Petero wa mbere 1:6 ugeze kuri 7. ndihuse. Petero wa mbere, Petero wa mbere. Ivyo murabinezererwa cyane, naho ubu ari gihe gito mubabazwa nibibagerageza byinshi, kuko bitobura kuza. Ibibagerageza ntivzobura kuza, kugira ngo kuramura kwizera kwanyu kugezwe, kandi ko kwizera kurusha igiciro inzahabu ishira, naho igezwa mu kuvugutigwa mu muriro ikakaka, kuzoboneke kuri nishimwe n'ubwiza n'icubahiro. Imana ikumpera umugisha mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. Mu guhishurwa kwande kwa Yesu Kristo. Abwira bene wabo ngo nubwo muhaye mugeragezwa iyo mwatataniye batatanijwe n'akarengane k'itorero, ngo mureke kwihangana kwanyu gusohoza umurimo wabo. Nubwo muhaye mugeragezwa mwihangane. Haleluya, haleluya. Daga noneho ntawe utahana amazimwe, ntawe uzosubira no kuzimura. Hoyaye n'ukuri kw'Imana, ico uzozura nacyo uzuvuga ngo iki ngiki ko kirancura, ejo nzovamo ndinzahabu. Nuhura n'ubukene uzuvuga ngo ubusikarane, siko Theogene yaturirimbiye ngo kandi sumurabi, siko Theogene se yarivuze gutari kigeragezo sikarande kandi si naho we ari hanyisha waona wisikarande kandi si numurabe sumugabane wagabane byagobe. Reka mbabwira Danieli kugira ngo abinzahabu nziza muri Babeli tukiyasomyeho burije, bamucurishije amenyo y'intare. Muraja kubyisomera Danieli ni Danieli bice 6 mirongo yo hepfo. Bakamubwira ngo wowe intare zirakurya, nawe akababwira ngo gisha ubugingo. Naho ngaho Daniel, wewe kuranga ibyo abandi bahaye bakora wabaye ute? Abandi bavuze ngo basenga umwami, nawe uranzugiye gupfukama mu wawe kurasenga 3 ku munsi. Intare bazirindwi bazisonzesheje kubera ubuzima bwawe, none uracyari mu biki? Ngo akavuga ngo hirya y'ibijigo by'intare gisha ubugingo, Imana zigira isoni zo kwitwa Imana ye uko yabimenyekanishe. Reka udatombora ibintu. Baraza babwira umwami ati noneho Daniyeli yasaze. Niki ngo we ntakwitayeho, itegeko ryawe yaryigurukije, yaryishe kare. Jewe umwami utegetse ibihumbi 127, umushenzi nka Daniyeli niwe waye unyura ku itegeko nahaye abaturage. Arambona ngo baramuzana, ariko umwami ngo aramukunda, ngo aramubwira ati barakurenganije ariko ndagukunda, ariko kandi kubw'itegeko turaguhana. Daniyeli ati nta kibazo ndabyemera, ariko kugira ngo mpe mukira Imana yanje ndemera mpana. Yemwe nimureke tugahemukira Imana, n'ukuri kw'Imana niki wayiburanye. Twese Imana icubero, haleluya, haleluya. Imana yacu wayiburanye cyo tumuyihemukira ukayitera umugongo.
ngo baje kumushorera bamujanye mu rwobo rw'intare, umwami aramubwira ngo genda ya mana yawe usenga ngo ibashe kugukiza. Daniyeli atuvuze ngo ya mana yanje nzasenga, nyine urabona imbaraga zayo mu kandi kanya. Ya mana yacu tuba dusenga iyo tumaramaza izigaragara mu mwanya wa girente. Baba bamujana, Imana nayo ngo iraceceka. Rimwe na rimwe Mani gisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, asabanyabwoba n'abatizera bagatera umusara w'umugongo. Ikinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntibiterera n'abayo. Ibyo iyo bigeze ku Mukristo bimutera gukomeza urugendo. Haleluya! Iyo dutebutse mu bigaragaza gutya niho tuba tugihabwa imbaraga zo kugenda, niho tuba tukibaho. Eta formera bro. Imana ngo iraceceka, rimwe na rimwe zibazi igaceceka kugira ngo ubanze ucurwe, ikakwihorera ugasenga igaceceka, ukarira igaceceka, ukiyambaza abandi igaceceka, ikabanza ikagira ngo zikwihorera ngo ubanze ucurwe. Ngo ashike mu rwobo yamasanga marayika w'Imana ahagaze, yabwiye intare zo intambwe ngo amerwe hasi. Mukunda kurya ariko uyu munsi ndimurya, ikije ndikiza kiribwa, ndikiza kiririka. Abana b'Imana ndibaza baribwa no mu rurazi. Haleluya! Ikije ndigihaye kiririka kirarura kira hasi. Ngo arinjira. Inyigisho za Bibiliya zikurura, ariko hari igitabo nasomye cy'inyigisho za Bibiliya kizakivuga ngo yamazemo iminsi 7 n'intare. Bahaye bavuga ngo zimurye intambwe nazo ngo zari 7. Yaguma kuzigaraguramo. Aguma kuzigaragura hejuru. Ariko ngo marayika w'Imana yababwiye ngo umugabo uje muno aje gukora utazaririka ndazashoboka, yarananiranye n'ikinani. Gusa yaje gucurwa kugira ngo muri Babeli bamubone nk'inzahabu. Haleluya! Haleluya! Iri ruvuga ngo umunsi umwe Dariyo ngo yicaye aravuga ngo muri ubu bwami bwanje niki kibuzemo ko mbuze umutekano. Ngo aricara ngo atekereza, aravuga ngo habuze Daniyeli. Ariko abakiranutsi b'Imana barahenze, uko kararya karanywa ubutegetsi buhagaze neza, nta mwanzi afite, ariko ngo yamayicara buza amahoro. Batese ngo aratekereza ati se niki kimbujije amahoro? Ati ukundaryamye Daniyeli atari muri iki gihugu. Aho intare zaramuriye se ngo kare ngo aravuga iryo joro, aravuga ngo abacuranga ngo bageza kuryama bagacuranga. Timucuranga sindya ko numva kerere ya Daniyeli mu matwi yaje. Ijuru ngo riramukaranga, twese nati cyubahiro. Haleluya! Haleluya! Riramukaranga. Deferimera. Tuziyegerezwa hamwe n'aba Daniyeli. Tuziyegerezwa mw'ijuru kwa data. Mubere Imana icyubahiro ba. Samani haleluya! Haleluya! Ngo kare ku musaso mu rukerera ngo arirukanka aja ku rwobo ngo ashikaraho amagara ngo Daniyeli mugabo ukundwa n'Imana. Daniyeli niwe mundi Imana mu isura ya 10 ya Daniyeli niwe mugabo Imana yavuze kabiri ngo ndagukunda. Ibwira Abrahamu ngo uri inshuti yanje. Nabo bagabo babiri yabwiye Abrahamu ngo uri inshuti yanje. Ibwira Daniyeli ngo ndagukunda mwana w'umuntu. Nebukadinezari ngo niwe warisubiyemo nawe. Dariyo ngira ngo niwe wundi warisubiyemo araza aravuga ngo Daniyeli mugabo ukundwa n'Imana. Ngo yamayumva karitavye ngo karame mwami wanje. Ayi wewe twese bandicora we. Haleluya! Haleluya! Daniyeli we uracyariho. Uracyaryamanye n'intare. Nawe bigarure kuri wewe. Uracyaryamye hagati y'intare. Intambwe ndizakuriye. Zirarya zifite amenyo yo kundya. Amerwe hasi. Wewe kiranuka ingaruka zo gukiranuka kwawe Imana izazirengera.
kiranuka kwawe uzosibaza Imana. Aramubwira ngo vayo, kagica ngo kamaga zamuka. Arakitegereza asanga nta rukonda, nta nzara zamushishe, nta bikomere. Uko yinjiye niko avuyemo. Uko yereka mbasabe uko uzinjira mu kigeragezo ariko uzogisohokamo. Akagira imbaraga uzogitakariza. Siko muranyumvise? Uko winjiye mu kigeragezo ariko uzogisohokamo. Akagira imbaraga uzotakariza. Bamare amatanga itegeko ngo aho ntwarira. Muzane barya abagabo bagira ishari. Ntabari handaga ariko. Muzane babagabo bagira ishari. Ngo muzane n'abagore babo. Nabo nabanyeshari bose bafatikanyije inama. Ikiza kimbabaza n'abana babo ngo mubazanane n'abana babo. Data arakomeye. Data usubira we. Data arakomeye. Data agira imbabazi. Ngamba ngo ni Imana nishaka se. Naho bamaye mwe. Iminyago wa munsi Beneli bamaze gucumura ngo barabica ngo bamare bajana Imana ngo bayishira iruhande rwa Dagoni muri Ashidodi. Baravuga ngo turayinyaze. Ngo Imana iravuga ngo ndabereka uyu munsi ko ndi Imana. Ngo habe nijoro iravibura mu isandu. Bivubre Dagoni. Bazi bandi cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ngo ivibure burya Dagoni ngo yamigwa hasi. Mu gitondo ngo baraza barabyutse barasura yihagarika. Ati none ijoro rikurikira murabona igitangaza. Kandi ngo yari mwisanduka ngo ivibure. None ngo cyama gicikagurikamo mu gitondo kare kare. Ngo bayikubita ngo basanga yasenyaguritse yashize. Bati nimufate Imana ya ngo muyohereze igenda isubire y'Imana itatumara. Data yo do ferme la brosenitas akine meda posali. Haleluya Yesu mwana w'Imana. Haleluya Yesu mwana w'Imana. Haleluya mwana w'Imana.